Munini wa ndongoi ya ala aingi bungeni ya kaunti ya Masako MCA wa Tala Jackson Daka ni wenda mbaya mukamba kukwati ya motongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na atongoi ala aingi ngalekoni ya ulei na kwithiwa na ulumu tamba ya Mount Kenya ilandaka waweta ata ikwete mbaunesa atongoi mo ingi ni wakulia President William Ruto kwitikila kukosoa ni atongoi ngalekoni ya ulei vate kuthata na kunena na hii kwithiwa avalukite uthukumini wake otaundaka ni wakulia enende kauntini ya Masaku kwiyumilia kwa wingi kuthocha ndongo isya ulei ilasi utamboka kauntini ino kwi muthenyani wa uni boni mutesya nukole wote Jackson Daka watakana wona nyola withi tungaliko ya kiimani ni museo kwamba ya mukamba kosa molo toyo na watamba watongwe la mumete isionisia ukamba matongwe ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ngulie ekalimaitu maokamba na Kenya onde nimuonie undu atongwe ima Mount Kenya kina Methu kina Gachagua undu manengwe moral support na andu mo wesa ithi ya saa ile meurevya president uwo me omukule sinu ile makengiwe na sinu ile president withitwa yathana cianzeve wona undu alumo me makwete kwoko na kumanenga support nzio undu mutongwe wa ile kunengwa support otau wa ikulemba ya mukamba na muno kaundini ya Masako kuyombanya kuthocha ngaleko ya uleile kwambia utambuka kaundini no muthenyani wao ni kisioni cha Masinga kindly tulengei mutongwe witwa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka support nzio pyu na teyumila kwa wingi muthendani wao ni kangundo na maeneo alangi makuma Masinga yata na Kithimani nike na Masako town nikatuke tunenge ndongo izu ito Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka support na atongo yalangi ma Wiper support ila mailite painzia onemwetikosa utongoi tambai titambire kwikathia na alama itu twinamo yuni kabindani kaito twaile kwikathia na Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nundu tinebuso isio ya mwana usu itu kutwika musumbe wa nthi itu ya Kenya dhino uneni wakini wa mwenda President William Ruto kuitila ukosoa ni ngaliko ya ulei vate kuthata kwitho thukumi wake wina mathina maingi na ngaliko ulei na uthasi wote vya mwene ndikila kiendeye nini sine zaki kabindani ila wona mundu andee na kuthata saa ilo kukosoa etha andee na kwasya Mheshimiwa Ruto ni sinwende na kwasya grip na kibila nikiendee na kuondoka lakini ngua umesie ondu wosie no tanu nengane no tanu nundu cho nikikuondoka nenda kukulio ngeye uyunga moka seno kita corruption ne the other day tu na scandal ya mauta Antoina minister wa energy still obisine niti kuona alamu yange kina PS na alange MD wa IPRA alama na resign maineto wa kotini corruption ye ya ku kitako ya mobile weba ketha no kita corruption minister wa energy ale that obisine na asu angitoele tha mo tonie mateke ye plea mandie kotini Mheshimiwa Ruto litonge alo maitu mamwika nimande na kuoza kura temeama umemoza kura pyu na mwika tebe kana mkukia any elected leader muhimu subject to questions we aula wakuniwe kura akatethie onega no inye nikulimbikitie ba kera litebe jeneza onakono nilingilia wamusi kumatala matungulu kaundini ya Masako nye ni tawabuni mutesya